Okay, here is another video. Kuna video ingine aje Kemeru. Na hilo tuenda Kemathi Mwite Paul na mutano ngina. Na kama kwenda ku shed light manto jangirani. Kwa unande ndero ngirani yare conspiracy. Conspiracy yakuru. Tema Kemathi. Ngirani yare conspiracy yakuru ko utega tumirega baada ya mwira yoyo na twarido twega. Twarido twega na ande akuru ria bakura ida mwekuru agukua. Kana bakiga gwa bakomena na mwekuru ngino ndo akabatenga kwa. Na uga toka chwaka arika mwira jura jo atengine akuru. Na ande kaketha kai mwekuru kuwa baire. No kome conspiracy yakuru. Na twarido todongi. Na ukero kona njirene o agate go omba kinya gukua. Lakini madhabu jongora ya hatari. Ni akuru wenda tu no ndo na bagurana ri bachoke bakage anja bage anja twari tora tuciari mwari urongira no betengirani no ndo nawe Kemeru mwana no mwira wa bethe tujwa wangina nande lakini no tengirani na yento murume girani ciothe cia ngirani ciaka aha Kinoti nagwe uri mbira ati ngirani agoragwa ya ai mwekoro baire Koi kuga nduke mbethete menya kura. Nduke mbethete ndo menya kumba kugurangirani. No tumbi. Mukuru no etikeretwe kugura mwakuru baire. Yes. No tumba kugura mwakuru baire uri muntu mwethe no tutoko gure ne orindi. No tigure ne orindi no mwanka wambe ogurane. Kumba unande no ngogure mwakuru baire ingirani. Kona ndengirani yare stock. It was just a stock. Stock ya goro. Na kwera kwa ikara saindi no kaigwa ngirani chiankabone. Angangirani angane mwirega mona. Lakini ngirani ikonspiracy ya goro. Na no kurana no waurana no muthaka imwano ai mwakuru mbere. Oga kwero ndo akuru ba kuruma. No ndo meya ko gwita guru. Weta nara barethetie. Weta kure nyamuchiao. Ande era mainki kama yake inki yao ngalia mokeja ande ngirani tukuichera wa muno we na ndio kaigwa muthaka kugura ngirani angakua na ukoria ri uga kinyana ara gutegera kwa ngirani utiga ko muthaka urakuite no imbie tama gikuo gakua kia ugura na uri ngirani kia ya pronounce ike na ndakai maka ya maka ideta no ndo batabu number 2 ere ya focus wateko kuona njere kwirwa inangirani muthakora menya ati akaigwa kinyangoro etikwenda gwita kugura na ngirani no tunakura ngirani twagita weta kugura ngirani ogakua anto ibakuja no mare lakini no yani bamenya mtu rero ingirani uteketata utekura mwekuru no akura mware akura na ingirani utemuntu kumwena possibility ya mukuru eta umura menyaka aterega true kwa muchuke mwekuru na ngirani ijo rogi remote yes bura pote ba kole bro to mara remote ngirani me ijo rogi remote na ino ndo menyoro wa kiongo leo na yo kuthira ende menya gutina mwanya jwa orogibo na ba muchongo ndo ajira nyawa toroga madogani now on a different note ko ikondania akuru mbere ibomba ku preserve kinyamito culture na ku put society together na maorogi tajauja ko aja beliefs wageta ojo ogakare ko ojo that is the clean side of the jamara of the akuru kana that was a good na ura kwa karete mito ekaragwa na sirio ya uchi orogi na sirio ngirani Muito kwe mito era kwa atema mutemu na yo kauma ndamu na weta no kinyo de yoringire kinyamo kare ndethera rukuru gweta de yo yoro mutero no ndora rukare mera mugongo o akaba teta no uchwa nkono ndo yari mito enkoma na yugo mito enkoma umenye nire tengire ane ere miteki ya siri kele ingidua preservation ere o preservation na muchonko kwako ya wataka mission stations chonde even in Kikuyu and Meru na Embu ere ndo mito nkoma akuchonko bayo mito nkoma kenda bakwe no ndo zabenda ka bayo mito kenda bakwa na no kome abakwe ya bare gukwa iron distraction ishi ambere nisho ndo kuona na wote mito nkoma na ndio taka ya Meru ukone ego jijwa mito nkoma
watega muyo yo muito nkoma kanyakina ere muito nkoma igande ne yo muito nkoma muyo muito nkoma kuga muyo watega kaga yo muito nkoma na ande no te muntu oringire gike tomo kuona nkando itwire awirejire kuthiro na ande thuke njeru ya kuthiri ya into ekwija biro into birathiri beyond na Kimiru ni otwaraga iritie environment yo jori na ya commercial jori ncheke mene uga muito nkoma yuko oyora uga akuru banjori no uga ngirani isia mwirega muna etera ko jora thirikari uga eje ke inyumara ketete make karingithwa eje public land yes ko no njori no ya gitabo njori ya thitha yo no ndukutage na sheria hiyo kuona ithithio na ande ya constitution ya ngambi kwa ino constitution ya Council of Elders sheria ya akuru banjori na ande bakuru makabesa ile bangaratanire aya kedati Oto ira na kwa conservation na nyamora na Kimiru kira gatene no ntogo in experience nya ya Meru na Masai kozokara na Masai na itoira kwa Tuindugu na Masai itoira kwa Tuindugu na Ima Tuindugu no to ugeta uteka most of the cultures yes isi ya Kimiru na they still preserve them nice number 2 preservation ye muito me ako emiteire tatemago ukora mute munajo teringithagwa no ngajukeja ukora burujo kago komba ugitate ukajutumira lakini finally anto ibejire kuthukia mitire na ike ona mbere tutarenda thina no tukinya mitire oneka imite kiasiri Kimiru kabisa ile te juteringithagwa mite antoire antoire lakini narua kute mutejo antoire ire ononga specific areas ka specific families baba preserve it ye kuringwe nya umbugu omonya na akuri kwina inya and no kiuga metie ntoire oya metie ntoire era ntoire ne era maana fulani yes kethera imutejo ayo ayawa mwiko yo nkima mutejo ujo ayawa mwiko yujo ya preserve mutejo ayo ayawa nini ya mutejo awekera uma na choka mutejo andawa you yonder metere kine ya tengi teringithwa muitone by the Council of Elders by the council kaire kinya the wise men akaire kinyaga akaga ya umire okaga ka umire ugate yaga ba ugate bobonde ba tomana meteko yare mito yaga kaga meaga kwe na story nda ya kango kwa ingi kwa summary kwa kifupi na ndi muthikirio kuigwa Kimiru getu iketharo gikimenya gwikaria na gukaria anto bao join the discussion kuigwa manto jangirani how it used to work ora anto be kairwa marogija remote ujora kimaja kuga kana ora tomba kogwa mathugania kenda tutigete guntu kuria tutibatere gwita na ni utomba gukaria rera rietu na ikiona mito na miuro tene kaya imbi na tothima tunde itwamenyairwa ene na ndeo jora ngoro na kurumaba anto bakuruma kabecha manto jangaratana join the discussion tuiren na comment yeku oroko thugania kana ora wauga manto jangirani ne ukuri na ora wathuganagia mito yaga kuga kungwa itharo ekariata remember to leave us your comment there and remember to share these. Thank you.